ushobora gutegera hagura umuzuzu ubwiye nimuze udashaka hagura ikibazo cyari nuko abarundi bariko barashaka kubiga no kumenya ibituga bariko barahisha ntibazi ko hari ikigore bariko barayiga bizotuma bibanyemerera bibadukira il faut que les gens sortent demain qu'ils osent parler n'abariko barakora cyo namamugana ikintu ikibazo kiraba abato n'abatutsi namudababwira gutya yemwe kwite niko ndababwira abatutsi batahaguka ngo bavuge ukuntu ibintu byagenze abato bazobibavugira kandi rimwe rimwe bazobibavugira ubutari n'abato niko kubi n'akantu ngo babivuge bazobivugira abatutsi kandi bazobibavugira ubutari vomye rero kenshi kandi sonkote ahantu bavuga ibintu uko byagenze hamwe n'ibintu batituyeje hari ibintu byitwa la solidarité ethnique ishaka kugira ngo abana icyo kintu takivuyemo ngo twumve yuko umuntu ari umuntu hama cyakozwe n'uyu gitagereza kwandasha ubwoko bwose kera responsabilité soit individuelle ni la responsabilité communautaire iki kintu bakora ngo batutsi niba bawutumwe bawe il faut ko tugera ahantu tugihera icyo kintu gihera que chacun endosse sa responsabilité ibyo rero byo kuja gufungira icyakozwe na nana kandi aho bivuga uza kugipfukira nawe ukivuga naka ntibashaka kumwica bashaka ko bohoga kugira ngo bagire umutima wo kubana n'abandi nta n'ibyo barikuronderera none kumva kumubwira ahubwo reka mvuge ko batariko baravuga barabaha batariko bashaka kumenya nabo nyene bariyama kuko bamaze gusohoka bakavuga barabohoka iki gikorwa cya reconciliation umubisetere bwaho aco ushobora kurabona ni ukuvuga yuko jewe birandaba we birakuraba twese biraturaba twese tuba turakora muri aspect technique muri aspect technique irafise d'autres ramifications twe twatoye ibiti bitoye turatoza none turabona abantu bakomeretse tundi bintu bye nous faisons rapport dans le rapport hanyuma babwira tuti yade recommandation que nous faisons à l'état babwira tuti igihugu twarakimeze umuntu abantu bose abantu bakomeretse il faut que notre travail soit accompagné. Tu la savais, l'accompagnement politique et l'accompagnement diplomatique. Tu l'as dit, il a été tout. Au niveau politique, l'accompagnement moral est dans cet aspect. Tu m'as dit que je suis un amour, tu regardes là où tu as joué à Lushika, tu m'as dit que je suis un amour, tu as joué à Lushika. Avec l'accompagnement diplomatique, et non, tu vas dire tout. Gerageza murabe rabe zogenda nk'ubu bijana accompagnement diplomatique na kandi benshi kwa no biganiro bitekanijwe au niveau du ministère des relations extérieures on prévoit kugira ibiganiro nk'ikimeze kirekera kuba ambassadeur abaserukira igihugu byabo ngaha mu Burundi ngaha hatatanga ibiganiro kuba ambassadeur gouvernement bagomba kuba affecté bazoja mu bintu kugira ngo ikintu bazogenda bafise unité ejo bundi nibabaza ibintu binini bamenye ko bishira bagenda bafise bagage iri plus ou moins consistant nuko bimeze hama ikindi nacyo muri bya diplomasi yabwiye hari des archives zosaba hariya hanze burya la vérité l'histoire a été écrite hamwe na hamwe igitabo gisomye baje kuri iki gitabo cyanditse mu Tutsi basomye igitabo cyanditse mu Hutu c'est pas l'histoire imeze mugabo aussi n'oubliez pas ko hari abantu babita avec neutralité hanyuma ari actuel ari tabiko birasohoka udashobora kwibaza nk'uyu muzungu twababwiye yaratwaye yararongoye iyi no bari kireba ahise gusohora igitabo gisohotse vuba cyane aradekrika byose nyine byagenze icyo bitatanguye gusura cyane ikidage mugabo umetina yarasohora version française hanyuma ejo bundi Jean-Pierre Chrétien igitabo basohoye la crise de 1972 urabona ko de génocide 1972 hanyuma version ikarasohoka hari ibintu byose binyagiretse ukuri barakubika quelque part igihe kigeze baragushira kabona hano rero ni biraza cyakabona mbere y'iki gihe n'umuntu ngabo umuntu wese chacun apporte sa pierre à l'édifice bityo igihe bakora ntihagire uwapfa yibaza